perlok pi to kan ko jom kan ke Katling Swing Shillong Airport Katling Swing Shillong kita kasih ngawan kam Malaysia jadi kita umroh sini maka jing perkhat ba kan penik perlok ya kena ke Katling Swing yang ni kena ke Katling Swing Shillong ke ba di doktor Riki lah kerana parlimen baka sarkar India kanduk peniu mo kanduk sna ke bahe namar hang ne la kumno kumno Katling Swing kapar la ban poi ke bahe Katling Swing dan tak dau perlok dia ba kinduk tiap ki bompat tiap ki bompat poi ne kinduk itu ba ne kadai ka Shillong Airport mo te perlok bud yang ngan biru ifi ne ka yu ne wai ne perlok ni dai u touch minute live mo sentiu yo thia pai perlok dak ta kon to la yo thia pai chis nong jong pi se dan nam kum gide ki yu sentiu pai perlok pai sinok ki oh la sin la thiam ki sura te perlok dengan ni pi perlok pai ni pai kini ka ding le la sna kumandur ni ya kain tu pai kading ba artificial tree ne kading ba isyan tip ro tra emperok the cameraman follow me pai prok kena ka parking Shillong Airport. Shillong Airport, Sakuti Pat. Hindi. Shillong Airport. Sakuti Pat. Buat. Kami jam ni perlu kena sudah mana? Saya kena cepat ni Shillong. Tengah nampak ju koi rasa kadang kesin penangkong bangan puai yang ni. Bila kita kadau, naik bakadai kesin nangkong, aku apa? Lebih kita perlu kita empat poin yang kita hidup itu. Bayi cuma, ini kon persa cuma, ini kon jangan parah kadu. Ang sisa ang perok asukwa mani orong kispo mo ban pekai ya ka lingsing mo lingsing bahe nek berit ma menyolar mar kini ki ne ki nomsyare mar kisha benrum sipo dai tang ibamut ban jelek nak ada lingsing ta perok pa yung pinisi ute mak kada jika perok bi sakoman hang ding video pikuan em ba kana ke airport hang ne kan long kum ki we go airport bo ki ba he ki ba don ki lingsing ki ba he hang ne ladang membakla ka lingsing dang dai ke berit sai komen perok nang ba kana video kan poi sya ki bor bahlor ki bedai pai bakin la kam kloi no kan penio ya ka airport ke ba he apo jong kana ka jalam khia jumi Pangalay Hyderabad nasyong daganay ko Indigo flight Indigo yang le pada ngampit pada ka bahe nek berit ka flight tagaling swing nek bahe nek berit ang ba report pangalay Hyderabad nasyong daga Indigo flight ka bahe
cái khai chúng nó nơi cái phun chúng khai chúng nó shot cameraman ini semua di dalam hanya sumahin Mana Lina? halo 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 aktif good girl legal nih di buah ini legal mau good girl aktif tidur handshake good girl semua nah good girl karena sekarang sin kesini siwa ini oklay ya ke airport bahaya apa coba ya ke nongba silong sini mau nah silong ang ne kasimpor kumba setengah ta ini banyak ang kumba kuno lai 2 kilometer ekra minta kali video yang lapor sing bukut ngai lagi mar Bandung sepok ngai melak Bandung tang kene itu jika hene itu kelak banyo kita ngin lek phai no ngin lek phai no saki jaka ki bangi sa mo hey wano kom ini awat Ini perlu masih poin ini ngai ka dan ka lingsun kita kayak ski tamba kuat bahawan ini ka bahek ni keberit tamba kami olah kadang perlu lalong ngumba ya pi seperti ini tang ni ke jekah ni kaba hilap betip bakadai ka lingsun yang ni hapo jangan ngumba silong kadai ni hapo umroy Pagjing sisa ngelaku awan pendi fi ke lingsing mau ke aeroplane ba sofi bangla berung spok ngai skam bandalayo ke lingsing bahe sna pen he ke airport jadi ni di ba kasih mau in bakwa belejing lej sabar jelas sabari nila kamsuk layo ban lej na kenika jaka bukamjan na kanang ba silong perlu tangkum nahi ngin penkot na video bye ngin saya kendu pat bet fi hakoi video